Ako malo duže gledate moj kanal, shvatit ćete da ja baš obožavam dve stvari. A te dve stvari su prokleto dobre misterije i video igrice. I kada se te dve stvari povežu, onda dobijate jednu od mojih najomiljenijih stvari na svetu, a to su misterije u video igricama. Ili kako ja više volim to da zovem, gaming misterije. Igrica koju trenutno gledate se zove Haunting 2. To je RPG igra koja je nastala sredinom 2013. godine i kreator ove igrice se zove Paja. I ova igrica je sequel, što znači da je nastavak prvog dela, a mi baš i nismo upoznati sa tim prvim delom. Ali malo bolje da vam pojasnim priču ove igrice. Znači, u ovoj igrici se dešavaju razna proganjanja duhova i nekim karakterima se u ovoj igrici život potpuno menja i to na gore. Igru počinjemo u objektu i tu smo jer tražimo nešto i naravno nikog nema u ovom objektu sem nas, ali mi to još uvek ne znamo. Ime našeg glavnog junaka s kojim igramo je Kiratani Shuzune. Došla je u ovaj objekat jer je zaboravila neke stvari i pomislila je da će da je sačekaju neki radnici ovog objekta, ali jedino što ju je dočekalo je tama. Nikoga nije bilo u ovom objektu, kao da su svi nestali odjednom. Ali šta se njima to desilo? I to mi moramo da saznamo. Nakon što se vratila kući, sve je bilo potpuno normalno, ali ni otkuda možemo da vidimo da je neki demon zapratio i da je u njenoj kući. Kasnije i njena majka postaje zaposednuta od strane duhova i njeni prijatelji. Nažalost, zbog ne toliko velike popularnosti ove igrice, ova igrica nikad nije bila prevedena na engleski ili na bilo koji drugi jezik. Jedino je dostupna na japanskom. Priču možete i sami da vidite ako zaigrate ovu igricu, ali sada ćemo da pričamo o još mračnijoj strani ove igrice i o misteriji koja je mnogo strašnija i jezivija, čak i od same igrice. Kasnije dok igrate ovu igricu i stignete do određenog dela, može se desiti jedan glitch koji će vam pokvariti skroz igricu. Da bi se ovaj glitch desio, morate da prođete kroz kapije i to na poseban način. Nakon što uradite ovaj glitch, igrica će prestati da radi i morate da je ugasite i ponovo da je pokrenete ako želite ponovo da je igrate. Na YouTube postoji gomila let's playeva ove igrice i gomila njih je doživela ovaj glitch. Pa sam zato hteo i ja to da probam i da, ovaj glitch je zaista istinit. Kao i što sami možete da vidite, ova slika predstavlja neko mrtvo telo i sada se gomila ljudi pita da li je to pravo telo. Interesantno je to da se jedino tu dešava
ovakav glitch koji uništava celu igru i nigde više. Nešto slično što se dešava u igrici su tako neke realne jezive slike koje pokušavaju da uplaše igrača. Kao na primjer ova slika i slika s ovom jezivom ženom koja je sigurno demon. Ali ova slika sa tim telom se izdvaja od svih drugih. I to se izdvaja zato što morate nešto da uradite kako bi dobili ovu sliku. Pošto su na YouTube-u krenuli let's playevi s ovom igricom, krenula je i diskusija o ovom glitchu. Redditor koji se zvao You're Not Real je postavio sljedeće postove. 24. marta 2014. godine oko 4:30 popodne postavio je post koji glasi: prvo sam mislio da je ovo deo igrice. Ispod toga je link jedne slike. Redditor je isto rekao: ne mogu da nastavim sa igricom zbog ove poruke. Izgleda da je neki kvar. Ekran je postao crn i treperio je 4 puta. Ova slika se pojavila i ovako je igrica stajala sve dok nisam kliknuo da izađem iz nje. I mislim da ova igrica ne treba ovako da se završi i da ovo nije pravi kraj. Komentari na ovom postu su naravno fascinirani ovime. Moja teorija je to da ako ste igru nabavili ilegalno, ovo je neki anti-piracy feature koji su developeri ubacili u samu igricu, kako bi kaznili hakere i sve one koji imaju piratsku verziju igrice. Nisam mogao puno da razumem, ali razumeo sam da je majka od glavnog karaktera u igrici mrtva, a ova slika deluje baš kao neka mrtva žena. Mogu priznati da je ova slika stvarno zastrašujuća i majka od glavnog karaktera u igrici stvarno postaje zaposednuta. I sada ne znam da li ova slika pokazuje šta se nakon toga desilo sa njenom majkom, ali ja se nadam da to nije istina. Komentari na ovom postu su ubeđivali Redditora You're Not Real da promeni jezik sistema sa engleskog na japanski, pa da vidi da li će nešto se promeni sa tim bugom. I to je uradio. Zatim je Redditor It's Rainy Time preveo sve ovo. Molim vas, potvrdite, odsecanje ruke, data je oštećena, Utano, ubiću te. Utano, ne, Shuzumi, ti si loš ili loša, ne znam. Ali vidite da je ovo sve manje i manje neki glitch, a sve više i više neki skriveni easter egg ili skrivena poruka koju su developeri stavili u igricu. Ali ne mora da znači da je easter egg. Za sada niko nije rešio misteriju zašto se ova slika nalazi u igrici i koje je značenje ove slike. Ako vi imate neke teorije o ovoj igrici, pišite mi dole u komentarima, ja bih rado da čujem i vaše teorije. I to je to od današnjeg videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte i subscribeujte. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!